Sagudayan ti surat digiti agasawa nga dagusting ken Pawpaw. Dear Cassie. Medyo natamnay dito linutom nga adobo, bakit nakurang ti soy na? Anya? Kunak, medyo natamnay dito adobo. Anya tikit mga sawen, ha? Gusting? Ni, apay ko naglipag ka ti lamisaan. Kita apay nakadildilaw ka. Samad nga si kati nagluto. Kung kunaklain nga na natamnay dito linutom nga adobo, iso nga rod, nakadildilaw ka. Kumaman no sikat aglutluto, siyak magtaglutluto. Nilin saan ka nga agpong tatabakat. Imbaga klaeng mo't nga medyo natamnay. Kiti sungarod. Tadagulitin pa'y. Apay nga agungat ka. Kiti na natama pa mo dilawin ti luto. Apay, amom lang ko manpanpanog ko. Ha? Mapanpanog agbalmalem dito balay. Sa ilutuang kapay ti si Daem, sakit dilawem. Saan ka agungat Kit dilawig lang itap namuna. Makauma ka, makapasurun ka. Gusting. Pau, bakit? Apay, papanam. Apay, yakit kinaarsagid mo ti asawa ko. Timbag dirmat latan. Dinilaw ko lang nga natamnay na ti adobo na. Panam, kinaping awit mo dito bagbo nga. Panawang kan. Inakoy man yan dananang. Apay, kadakadildilaw ka rod. Masurunak kin, kadyak na makita pa nagruprupam. Agsubli ka, oy! Hindi nagluko dito yan. Manaw matang. Anya ayati apaan nyo man ang agasawa, Pawpaw. Kit ni gusting ananang. Anya ti nagapaan nyo. Katakadildilaw. Isak na oro din ti nagluto. Saan ba't ngayon naglutluto? Saan nakadilawin ti luto? Anya ayating baga na balasang ko. Kiti baga na nanang natamnay ka no ti luto ng adobo. Nakurang ka no't abgad na. Kataping kakasyahin nga dilawin na. Ibaga na kumot na sayaat. Ay ket madi nga talaga. Ibaga na nga nasayaat Malaus to laing tinaramid mo. Ala, tapno lumaamiris talakay mo nga saan na ka nga dildilawan. Tas ikamat yagtab trabaho iti unig ti balay. Uri no iso na ti agsapsapol. Ay kit naskin mo't ang awatin na ka. No man naabgad weno natamnay ti luto. Makit saan na nga dildilawin ko ma. Iso pa'y ananang. Kahit dito ka nga maturog. Kumananang. Ay kita okay lang anak ka. Kinasaritam ni tatang maon. Saan pa'y nanang? Sa bagay, nasanay siguro ani tatang mo. Alang ka ron, panawang ka pa'y, balasang ko, anak ko. Sige nanang. Si kamot gaya, gustay. Ay, uwin tatang. Ubay mo ka di sukunan ti asawam. Uwan ko matatang. Ay, maminanod nga agawid dito. Ay, baga na nga nagapa kayo. Ang jak kanunungan, tikas na nga aramidin ni Pawpaw nga anak ko. Saan nga gaputa anak ko, kanunungak. Anya ka di tinagapaan nyo manan. Kat itay mga kami tay malim, tatang imbagak lang nga na tamnay, nga nakurang ti abgad na ti adobo na. Nagpungtot matan. Ala kita. Maawatan ka paraw. Imina nga talaga datang anak ko. Ha? Tatang, agpadpada dati ugali kininanang na. Kastamot ide, ti asawak. Agkaraapa ka be. Ngamin kat arsagid ti asawak. Imala nga talaga ta. Arsagid met ti Pawpaw. Tatang, wen, amog deta baraw. Okay, tala, ingkarot sukunin na. Agsarita kay nga gasawa. Tama diti kasta. Inood na problema yo. Saan yung kapalabsan ti rabi
Nga diyo, maurnaws. Uuwin tatang. Iso nga ron nga dag dito tatang tam. Umay ko sukunin ti asawa. Ala, nasaya ato kasta. Sige, ingkan iti silid na. At asadyay, taagsarita kayo nga dua. Taiyawid mo ti asawam. Madiday nga ar-aramitin na. Pau, agawid ta. Api nga ka dito eh. Umay ka nga rutso kunin nga agawid ka, agawid tan. Saan nag-agawid? Saan nga asi tinaramid mo kanya? Unay ka mo. Dahil lang nga banag pag-apaan tan. Dahil lang, ante nga tayo nga banag. Saan nga ba sinabanag para kanyak dahil gusting? Dakila banag para kanyak dahil. Kapag mabanbanugag, nag-effort ka nagluto, tapos dilawem laeng. Saan kumbat nga dinilaw? Ano nga saan? Ipapilit mo nga saan? Sige, saan nga rin? Dinilaw ko. Pakawanan nak. May kanaga, ipatanak. Saan? Saan ka nga ibatan? Nunaskin nga sa kruyen ka. Saan ibatan nak? Makatim, agkang kam. Saan nga agkan? Agkang ka pa yung saan nagnaagkang ko na? Karawag dito ka po. Ay! Mabit lang nga rod. Ha? Nakisa ka na ala, hindi kita arwat eh. Agawid tan. Tanga rod. Napan mo tumot nga mininigaman. Ay, sige, agawid ta ka rod. Baka kagaya man bakit? Wen lakay. Mo ramanan dati luto. Anya? Nagluto akon kapunta sakti mo na nga nakasangpot diti balay. Mangantan. Anya ti kahit mo asawen? Gusting? Ha? Apay nga nagluto ka? Kahit ko nga runbot nga espesyal tatangal daw. Ilutuang ka. Tapno maraman naman tinaimas ka lutok. Parwarem ka din. Saan nga naimas ti lutok? Saan? Nakalawlawag nga kasat kahit mong ibaga, kahit mong ipakita kanya. Ha? Iparparikdam kanya kung saan nga naimas tilutok. Iso nga sinapam siguro nagawid. Tasikat nagluton. Tadi mo kaya tilutok. Pau, bakit? Saan nga kasat kahit ko nga? Ano nga saan? Ha? Kaano na ididinilaw mo ti lutok nga adobo? Saak nagpauyo? Malagip mo? Dinagaw-awid aki di balay mi? Iso nga nagluto ka ita. Ngamin ka di mo kaya tilutok. Di mo pala baga kanyak gusting nga. Saan nga naimas tilutok? Awan di bagbaga ka saan nga awan nakalawlawag. Iso nga nagluto ka. Takayat mo iparupa kanyak nga saan nga naimas tilutok. Siguro sa balit nagilutok ka. Saan? Pau. Ibatanak. Papalam nga raw. Pau. Naglukol. Api nga. Nagluto ak lang arudin, tapno maiayok mo ti bakit ko. Tapno maragsakan ko ma. Api agpungtot. Papanamanan, api nga awit mo man tabag maon. Agtalawak. Diyak kahit maturog dito. Pau. Papanamanan. Ay, talaga, intuloy natin nagpanaw man. Diyos ko ay, naka-arsagid dito yung asawa. Nagluto ak lang. Ibagalakit din nga saan nga naimas di pa nagluto na. Iso nga nagluto ak. Nyamat. Oo naman dito yung asawa. Ay na, usto laing dahi tayo naramid mo anak ko. Saan nga mabalin nga kastalata ka na yun, mawilwili ti asawa. Iso nga rod nanang. Iso nga jak pela kaya ti agawid. Makamoy sunan. Kit anya, pumiyan ka nga rod dito. Kumananang. Talagang jak kahit makita ti panagrup-rupan ni Gusting.
Di na pala ibaga kanyak nga saan nga nang imas ti lutok kaysa sa itang ilutlutuan na. Kadildilaw kastamot lang. Ala, agin anak nga rodin anak ka. Madiday tang hararamidin ti asawa. Gusto laing tinaramid mo nga ti malaw ka. Tapno saan nga mawili day tang asawa. Uwi nga rod nanang. Panawang ka pa nga rod anak ka. Si kamanain, gusteng. Uwen tatang. Umay mo ka di manin sukunin ni Pau Pau. Uwen ko matatang. Ay niya manin ayati nagapanyaw. Sigurado ak manain, basit ba naglaing na tinagapanyaw. Uwen nga ron tatang. Dak man maawatan tatang na sinapak tinagawid iti balay me. Tapno siyak ti agluto. Takayat kumot nga ilotwan ti asawa. Tapno ay maiayok kumamot ti suna. Angam. Anya nga ron tinapasamak. Agpungtot mo tin tatang. Ibaga na matin nga iso ka nga nagluto ak. Tadyak kayat nga tiluto na. Tadildilawag kami tiluto na. Nga jak kano pala ibaga kinkwana nga diretso nga. Nga saan nga naimas tiluto na. Nagpungtot mo tin. Inala na matdagit arwaten nan. Sa nagtalaw matlatan. Agpadpadadala ti inana baraw. Tapos di kunak. Imala ni Pau Pau iti inana. Takastamot ti aramid ti inana ide. Ay na, basit laabanag, agpungtot, agpauyaw, agtalaw. Siyakmart, nagtumot suksukunan. Isang aron nga may kusukunan ng tatang. Mala, nga nga ron iti silid nan baraw. Tayawid mo ti asawam, tamadi ti kasta nga aramidin na. Saan nga rumbang, nga palabsin nyo trabe nga di kayo agkaayos nga kasawa. Uwen tatang. Mala, nga nga ron ng baraw. Anya ka Adam ditoy, ha? Gusting? Umay ka nga ron sukunin baka. Agawid tan. Jakay ti agawid. Di ba't ko laking kang jakay na makikita ti panagruprupam? Oo, nang saan nga naskin nga dito ka nga umyan. Pagsaritaan ta ti amin. Ano ito pagsaritaan ta? Nakalawlawag, Gusting. Iparparupam kanya nga saan mo akaya ti lutok. Nga saan nga naimas ti lutok. Isungar nga nagluto ka. Alanas to na nga ro din. Alawin, sorry. Saan ko itong aramidin na yun? May kaman dito, ipatan na. Agawid kan. Kahit sumurking ka. Magkatiwan, agkang kaman. Saan nag-agkang? Agkang kaman. Saan nag-agkang ko? Karawag ta. Kapum. Ay! Mabiit lang nga ron. Ha? Alak, ladig iti gamit kong agawitan. Tangaro din baga. Ngari ka. Napan mo tumit ngamin inigaman. Alaw, basta gawitan. Bumawi aktong ni Japalay. Talaga. Gawitan. Apay mo't nga kasto iti angot na iti badok. Saan samot nga nalabaan tayo ito eh? Pangsit. Papa, bakit? Anya day dyan, Gusting lakay? Saan samot nga nalabaan dati inted mo nga pagbadok nga mapalagtrabaho? Anya nga saan nalabaan day tan? Sa balit angon na. Nabangsit saan? Saan pa nga nalabaan day ito eh? Masigurado, tamatit angot na. Nalabaan daytan kunak mo. Saan pa ore angutem ani? Saan man nalabaan daytan sigurado ak. No man nalabaan dayto eh. Baka sa mo nga binanlawan nga na sayaat. Baka inikam daw ni nga madiunin na nabanlawan. Anya ka saan? Dati-dati mit nga kasi ti pa naglabak. Ha? Madi nga ron, nabangsit nga ron. Di sikat aglaban, Gusting. Ha?
Api nga pungtot ka. Kat api nga dildilawan di pa naglabak. Ha? Di mo ka di amo trigrigat kong aglablaba? Ha? Saan nga gaputa si kati agsapsapol kas talatan dildilawan ti trabaho? Saan nga kas natikay kong asawan bakag? Anya nga saan? Ha? Iparparupam kanya ka nabangsit ti labak? Nabangsit ti badbado? Nga lablabaak? Ha? Gusting? Saan nga kas natikay kong ibaga? Siguro naliwayam lang nga ginilgilan. Nya, talakan! Nakalawlawag ka dildilawan di pa naglabak? Makapasuron ka, makapauma, tikas na nga galad mo. Amin mat lang nga trabaho kung dilawemon. Ha? Saan nga kas natikait ko sa amin? Ano nga saan? Papanam nga raw. Papanam. Nini. Nila. Pungtot mo tan. Ibaga ka lang nga nabang si Deti Bado ta. Nila. Paunay mo deti nga asawan. Ne. Papanam manan, api awit mo man tabag mo. Umanawag dito eh. Kaya't nga makita ta pa nagrup-rupam, gusting. At teta ka manin. Bakit? May ka, aguri ka. Di malaw matlatan. Paunay mo tan. Imbaga ka lang nga nabangsit dito Bado. Saan siguro nga na nabanlawan nga nasaya at sakbe na nga idindaw ni. Nagtalaw mo tan. Paunay mo dito kinaarsagit ti asawa ko. Ay, nakit, ustulaeng Ustulaeng tinaramid mo, anak kao. Ay, madiday ta. Marmarwam day ta nga gusting nga asawam. Amin mo't lang nga ba nagandilawan nan. Katuray siyak ididildilawan ti amam ti trabaho. Talaga nga talawak. Apay ti amuda nalaka ti aglaba. Saan nga gapot ay isudat mangmanggay. Ay kat abuswan da kay mutad nga asawa dan. Ay naaya. Makapasuraw nala. Dito'y kang nga maturo ko nanak ko. Uwan nanang. Agyaman at nanang. Ala, ustula ay tinaramid mo anak ko. Panawang ka pa nga raw. Uwan nanang. Bagarabiim tatang. Ay, ada ka manay, gusteng. Ay, namnamaig nga dumting ka. Na nagpauyo manin ti asawam. Uwan nga ron tatang. Ay, ambok manlatan. Iwan ngamin. May bagaking kabaraw. Sa amumot ngamin nga dagos nga suksukunin ati asawam. Tamarmarwam. Tatang? Ay, anya ka di tinaramid yun di tatang. Baka adang kakaguran no saan ko nga dagos nga sukunin. Ay, apoy. Una nga ad-adamot nga pauyaw. Yan adda na ti aga papauyaw no kinaarsagid na kumarkaro ti kinaarsagid na. No kasta nga suksukunin mo nga kanayon. Sukunin mo nga dagos nga mainita. Anya nga roti nasayat nga ramidig tatang. Ay kat inton sumaruno nga aramidin naman na ti agpungtot nga dagos. Agpauyaw. Pumanaw. Saan mo ngamin nga dagos nga suksukunan? Kaanok nga rin nga sukunan tatang? Dual daw, kalpasan ti makalawas? Baka mat no, dinakto kaya ti asawa ko no, baybayak. Ay, neta ngamin ka ti madi nga kapanunutan yung lalaki. Kasta akbot ide, kanayong kung nga sukunan ti asawak, iso nga inabuso na. Anya nga rin tinaramid yung tatang. Kastoy baraw, tiramidam. Urayam nga isot agaway na mismo. Amo na ti pimbanaw. Amo na ti pinanawan na. Amo na mo ti pagawidan na. Kayat mo sawin tatang, saan ko nga suksukunin na pulos ti asawak? Wen, nga urayik nga agawid na mismo iti balay me. Kubo na. Iso na timbalaw. Iso na tagsubli ah. Narigat sa tikas na. Ay saan baraw? Mamati ka kanyak. Kasta tinaramid ko ide. Ininanang nyo. Idi saan ko nga sinukon. Ay, nagsuble. Kasano nga rin na di agsubli ni Aman barok. Mamati ka kanyak. Agsubli ti asama. Matikis na kakadmay.
Angem aramidim dayta ito no, sumarunong nga agpauyaw. Yan tangay at dakalitan, ala, iyawid mo ni Pawpaw. Matitikas na nga aramidin na. Sana rumbang nga palabsin nyo tirabi nga saan kay nga maurnaws. Wintatang, malain ka nga ro din baraw. Kang. Agawitan bakit? Punyeta, da ka manin? Ha? Bakit? Umay kasukunan agawitan. Jakay ti agawid. Jakay nga makitat pa nagrupropam. Alam may kakit din. Ibatan na. Umay kan. Ibatan na ko na. Alam umay kan. Ibatan na. Umay kakit din. Dinakagkan. Dinakagkan ko na. Apa yung ngayong kayang mo? Masakit. Tanga ro din. Inigamam kami ti kapukon. Unay. Ala. Tanga ro din. Basta inigamam ti kapukon. Ituloy tanong sa jebalay. Wun. Ala. Agawit tanga ro din. Agawit tang kababayin ginitatang mo ni. Tanga ro din. Ala. Igladi kiti gamit ko. Ni. Ay. Apeng amimot nga nakawaramot dahil titugaw dito eh. Nagkistayanak nga na. Anya tayo dyan? Da akong bakit? Anya tayo dyan? Apeng nga nagkikis kayo tayo. Dati ka ro, tugaw nga nakawarang dito eh. Ni, nakawaramot dito sa alas. Anya tikit mo kasawin? Ha? Kung nakawarang talamis ay tugaw dito, sa nakawarwar dito. Kat siyempre, jak pa'y nalpas di madama nga trabaho. Iso nga jak pa'y nalpas dito. Jak pa'y nadalusan di salas. Anya tikit mo sawin? Ha? Nga sa dutak? Ha? Saan ko matimbaga? Anya nga saan? Ha? Di mo la orayanin nga trabaho dito, nga ramidet. Madama akpel nga aglablaba. Tapno amom. Saan ko matimbaga nga? Anya nga saan? Di bagam ka din. Iparparubam kanya. Nga sa dutak, nga maditrabaho. Idi ko dinilaw mo tilutok. Sa mo dinilaw tilabak. Bakit sang? Itatama dilaw yung panagdalos ko? Ha? Di na say at pinagsinatan. Tumalawakon. Kit saan nagtusok-sukunin na yun? Ha? Papanam manayin. Nagluho mo tayo dyan. Bagak lang nawara dito sa alas. Nagpungtot man. Papanam manayin. Pumanawag dito eh. Jacket nga makita pa nagrup-rupam. Diyos ko ay. Gusto ti ko na ni tata. Gusto ti ko na ti katugang nga kalalaki. Umababuso. Ngamin kat kanayong ko kasukunan. Aramidik sa dati singasing na kanya-kanya. Nga saan ko nga suksukunan. Kat orayag. Nga iso mismo ti agsubli. Tapno agnakang. Tapno baliwan na ti kasta nga madi nga ugali na. Sobra la unay kinaarsagid na. Ha? Kitak ba na? Saan ko pulo sa sukunan? Urayak ka mismo nga isot agawid dito balay. Nanang, saan ka di pangimimay dito ini, Gusting? Ay, saan mo, anak ko? Apay. Dinakmat lang may sukunan na yan. Ay, bye-bye, Gusto lang tinaramid mo. Bye-bye, Urayam nga may nakasukunan. Tama di tayo marmarwam, kada tama di nga ugali na. Nanang, anya. Dua atawanan, nanang. Nga? Dinakmat lang may sukunan na yan. Ay, kit bye-bye, na ta. Umay nakantula to sukunan. Sigurado nga sagsagaba itan iti kaawan mo iti balaya. Bye-bye, urayam nga umay nakasukunan. Kasano nga rutin nanang no? Saan to pulos ka umayan? Ay saan man, mamati ka kanya. Umay to nga umay dayta. Saan nakantumod lang nga matiis dayta asawam? Saan nga agbiag ti asawam no awang ka?
Kaano, kasanong pengarod ti kabayag ti panaguray ko nanang. Basta! Uray manong atawan ti panaguray mo. Basta naskan nga urayem nga isot umay mangsukon king ka. Sige nga rod nanang. Sige, panawag ka pa. Ay, nanang, anya, anak ka. Awamot lang ni Gustingan. Ay, kay babay am. Dinakmat lang may sukunan ng nanang. Ay, bye-bye am. Urayam latang o may nakasukunan. Wala nanang 5 atawanan nanang. Ay, kitman ano? Di nakantulat ta, matiis ti asawa anak ka. Mamati ka kanyak. Ang amangan mo. Ay niya. Siya ang kang agaw awit. Urayam nga sukunan na kati asawa. Mawatam ka de. Wala nanang. Panawang ka pa nga raw. Tatang. Tatang. Anak ko. Di ka di pa may ni gusting dito'y balay? Da kayo ti masansan nga da dito'y paraangan. Ay, jakmot pa'y nakit kita, anak ko. Uwan nga agpaiso niya. 5 tawanin tatang, dinakmat lang may sukunin ti asawak. Ay, uwan gaya. Di pa'y napupuutan ng ti aldaw panawan. Tawin pa'y gaya main. Uwan nga agpaiso, anak ko. 5 tawanan nga di ka nagawawit iti asawa. Uwin nga rin tatang, dinaktumot namin umay sukunan. Apay ngamin nga urayam nga umay nakasukunan ti asawa. Tatang? Kasi katipi manaw iti balayaw. Ay kitamom kumamot ti agsubli Ha? Ay, tiladang ay sorsorom, sika. Ay, lakit na bakit? Di mo ka di malagip. Dahil di naramit ko nga naudiking ka. Tilada ka. Sabali ti anak ta, sabali ak. Ay, Nanang, tatang, anya ka di pagsarsaritaan nyo. ay anak ko. Makaamu ka. No denggem ti inam. Agim, awan ti mauray mo nga asawam nga umay mangsukon king ka. Tatang, api ko mga saan nagaw may sukunin. Asawak nga rod ni Kusting. Asawa nak. Ay, uri makiti asawa na kan. No kastama na ka na yun ti araramidem. Naarsagid ka unay. Imala ka lang iti inam. Ay, tilada ibagbagam asi ka berteng. Naiga agpaisubat kami bakit. Malagid mo iti naude. Nga di ka sinuksukon. Nakusa ka nga nagsublikan niya. Ay, kunakmikin ka, sabali ti anak ta. Yan ka sabali. Anya ti ketyo sa tatang, nanang. Ay, kitman, ano nga men, no si ka mismo, ti agawi din. Sa among orayan ti asawa maun. Ay, saan ka nga gawang awit si Kapaw-Paw? Ay, makaamu kay nga gina. Madamag yun tulatan. Nga adda sa balin, nga kadindin na, nga asawa ni Gusteng. Ha? Tatang, di ka eksasaw di kasta. Ay, kita, dahi ta kinabayagdan. Baka pa ikit di addan. Ha? Addan anya? Baka adda iyawid nan nga babae, ti balayaw. Ay, saan nga mabalin tatang? Ay, mapapanam si Kapaw-Paw. Tilada nga isursurom nga men. Si kaati tilada nga isursuro na. Paunay kan, Marla. Imbes kuma, nga ibagam iti anak ta nga agawi din, awidan dat asawa nan ta, urnusin da, ti problema da. Kinon konsintim mait. Kung anya ita, 5 tawanan, nga nagsina da. 5 tawanan, nga saan dagdin na. Ay, kiturumbing na laing nga ni Gusting ti umay dito ay, sukunan na ti asawa na. Sana. Timalaw ta anak ta. Kaya amo na kumamot tagsubli Deta laeng no adda sa balin ti asawa na. Ay na. Kahit asawa na ka maditay nga asawa na no, isukat na ti anak ta. Di mo mababalaw ani Gusting no agsapol ti sa balin. Nakastama ti ugali ti anak ta. Yung kami ni malaking ka. Ay, siyak man ti anay mo na. Ay, Papanam. Pau-pau. Ay, apay nga awit mo tabag mo anak ko.
Apay nga, inalam di kita arwatay. Agawid ako nanang, tatang. Awid akong ti asawag, sangpit ako. Ay, saan ko na? Saan ka ngamin mo? Paure ka mo ten, Marla. Ala, nga ron, anak ko. Agawid kan. Tuurnusin yung agasawa ti problema yaw. Wen tatang, diyak kayat nga mapukaw ko ti asawa. Diyak kayat nga agasawa iti sa bali ni Gusting. Alay ka karudan. Ingkan, tamang ano at nakadinanan. Natakamod kayam. Nakay. Apay. Baka maninak ko ma. Apay at basol mo. Ngamin kit. Arsagida. Apay nga nagawid ka pay. Di mo kahit nga makita ti panagrupo pa kaya. Isungarod nga natikis na kiti limang atawen. Ha, Pau? Gusto, hindi ka nga agungitin. Ang peso ka di nga. Nga ada sa bali mo. Awan pay. Ngayon, baka laing no at tanton. Ay, saan na mabalin Diyak kaya't ngagsina talaga Diyak kaya't ka mapugaw kayo di biyag ko. Natala ka man. Please. Lakay, agawid ako. Si Dumlianan tan. Kakayatin. Hanya? Di ka kayatin. Saan na? Kaya't ka ba? Ipatpatig ka unay lakay. Batandak ko na. Dak sigurado na ipatpatig ka pay. Pau. Saan nga mabalin? Please lang, lakay. Ibatan na ko na. Sanak nga arakupan. Sanak nga kang. Lakay. Sanak nga kang kulag. Ne, kinamatamatan dito tarong ko. Alang aron. Buti nga ta arwate mo ta. Iplastar ko. Taintan iti silid ta. Talaga lakay. Uy. Ginamatam tumat tarong ko nga minita. Ang tangaro din bakit. Mailiwag launay king ka. Uray siya lakay. Pakawanin na. Kalalaw mo, pinakawangkan. Mintang arudin ti silitan. Bakit? Dahil ang arod mga kasin ti paggibusan ti surat. Dahil ti agasawa nga dagusting ken ni Pau. Kasi lagayam ti teknik na no agpapauyo ti asawa. Nagbaliktad ka no sitwasyonen. Ni meten gusting ti arsagid. Alagad sabi ko mga nagustuhan nyo dati nga pakasaritaan nga naibasa ken drama ken ada kumamet na pidot nga adal ken pagsarmingan ti biag aglalo kadag iti adaan iti kaayan ayat adaan iti asawa partner in life kaliblib in nobyo nobya aget no kasta nga arsagid ti mesa kada kayo alam na this saan nyo nga abuswen ay bueno saan nyo nga ruruaman na kiti asawa yo nga tunggal agpauyo gapulaeng iti basta banag simple nga banag kata talaw no apaid na kayo ay kat saan nyo nga min nga aywen nga kanayon saan nyo nga aywen nga dagos saan nyo nga suksukunan no tumalaw ngamin maruam amuna ngamin ngayon kasukunan tap no dinanto aramidanan ti isama oray mabot ti 5 taon. Sulnotem ta troso na deta na inigaman na sana insak mo detan kanayunin ng tumot agpauyon ni gustingen ngamin magustuhan na mo ta di panang tok ma'am kanati alibot na kanaw panang gamat mo iti tarong na panangan mo ti balangkoy na ay aging nagsinukad dati sitwasyon nagbaliktad dati sitwasyon ay ado nga elekon ti istoryayo Agustin Pau kuna ni Tita Minda ken Tito Jesse Marquez Melinda Sanchez isulumat latay amok
marmarwam takanayon ko ay aywen. Dinakto kami ay aywonen ay padasek tumang kasin. Uray matawon ti urayan nyo. Importante agbaliw. Kitam nagpintas ti biyag ni gusting itan. Sumatin agpapauyon. Ti Ate Helen Lobendino no amuna ti tumalaw amuna met ti dalan nga agawit. Ay gusto ta ko na Ate Helen. Ang MD kiti daduma tumalaw da, mapanda makiinom, ay di daan mo pagawidan da. Ada na tumalaw, sa bali pagawidan na. Kasla kayat kung sa tuladen taar sagid ako naman ni Kasin Arnel. Kasi na nagmayat kami tim ay ayaw mga Kasin. Kasi ayaw na ka nga medyo pakipot ka pa lang hard to get ka pa lang mo ta. Iba't anak man. Sorry. Ibatanak ko na. Ibatan mo di ka matigigaman. Gamandak kami atap no. Ibatanak ko na. Sa amoy parparabaw ta dakulap mo kanya. Ha? Saan ko ba't kayong parabaw? Anyang ko dito. Teka. Padasek mamat nga saan nga ay aywan ko na pauyo akad mo na syakti tao nga saan nga man nagpauyo ni Jake Abila kablawa man ni Noli aganad kasin Noli aganad ay aganad kasin nga natinag injay imburnal idirabi napartek siguro. Ay ikakpay pagpleta na ko namat ni kasin Louis Buen. Alright. Alagat agyang manak nagustuhan nyo, naragsakan kayo, naliliwaan kayo, nagkakatawa kayo, kadating istorya nga na idrama. Sabay ko tada ka anay nga liwliwaken, paka iliwliwagan tayo kadikiti na dumado mga problema tayo itibiyan. Ala, kasamuyo adagaw awis kada kami alakit narigat met no sa aming patganta namin adudan nga nagawis ket pumakada nga ro den mga Kasin basta agyaman na kada kayo nakanayon nga mang tartarabay ti programa tayo ti Dear Manong Nemi when ti Nemar's Studio ket namnamaen nyo nga kanayon latamet ti panang serbimi kada kayo babae ni ti panang ipaay iti liwliwa.